Idemo pričati o Zločinu i kazni, jednom od najmoćnijih romana Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, objavljenom 1866. godine, dijelu koje je obilježilo evropsku književnost svojim dubokim istraživanjem ljudske psihe, moralnih dilema i granica savjesti. Dostojevski je roman napisao nakon vlastitih iskustava sa siromaštvom, bolešću i tamnicom, a ta životna iskustva snažno odzvanjaju u svakom sloju priče. Radnja je smještena u sumorne ulice tadašnjeg Petrograda, gradu koji se u romanu doživljava kao mračan, zagušljiv i tjeskoban, gotovo kao živi simbol unutrašnjeg stanja glavnog junaka. Srce priče čini Rodion Romanović Raskoljnikov, siromašni student koji živi u poluraspadu i materijalne i emocionalne stabilnosti. Mučen idejom da postoje ljudi koji imaju pravo prijeći moralne granice radi višeg dobra, Raskoljnikov razvija teoriju prema kojoj izuzetni pojedinci smiju počiniti zločin ako iz toga proizlazi opća korist. Ta ideja nije samo filozofski eksperiment, nego unutrašnji pokušaj da opravda nešto što u njemu vrije i raste, očaj, bijes i osjećaj bezvrijednosti. Kada u siromašnoj mračnoj sobi donese odluku da ubije staru lihvarku, čin postaje početak spirale koja ga vodi kroz emocionalne lomove, paranoju, halucinacije i moralno rasulo. Dostojevski ga oblikuje kao čovjeka koji bježi od istine, ali osjeća kako ga ona neumoljivo sustiže. U tom procesu najvažniju ulogu dobija Sonja Marmeladova, mlada žena koja je, uprkos vlastitoj patnji, izvor moralne topline i samilosti. Kroz susrete s njom, Raskoljnikov polako otkriva da istinska kazna ne dolazi od zakona, nego od vlastite savjesti. Roman se bavi dubokim temama, sukobom između razuma i srca, idejom krivnje koja nastaje i prije nego što društvo sazna za zločin, ljudskom potrebom za iskupljenjem i mogućnošću moralne obnove. Petrograd je prikazan kao lavirint uskih ulica i pregrijanih soba, simbol unutrašnjeg pritiska koji se nadvija nad junakom. Dostojevski koristi motive sna, bolesti i unutrašnjih monologa kao most između podsvijesti i realnosti, pokazujući da se čovjek ne može sakriti ni od vlastitih misli. Zločin i kazna ostaje jednako relevantan danas jer postavlja pitanja o tome šta nas čini moralnim bićima, kako opravdavamo vlastite postupke i gdje počinje istinsko iskupljenje. Dostojevski ne nudi jednostavne odgovore. Umjesto toga vodi nas u dubinu ljudske duše gdje se susreću bol, strah, nada i mogućnost preobražaja. Upravo ta neiscrpna psihološka slojevitost čini ovaj roman jednim od temelja svjetske književnosti, djelo koje se čita ne samo da bi se razumjelo vrijeme u kojem je nastalo, nego i da bismo bolje razumjeli sebe. Ako vam je ova priča donijela novu misao, novu ideju ili samo jedan miran trenutak, onda je ispunila svoju svrhu. Pretplatite se kako biste otkrili još velikih knjiga i velikih misli, ispričanih jednostavno i jasno, za samo nekoliko minuta. Do sljedeće priče čitajte, učite i rastite.